گەنج شەنگستی ئاواکردنا ملەتانە و هەبوونا گەنجان هەبوونا پێشخستنا وڵاتانە ڕۆژانە چەندین وڵاتیان پارێزگا دەوکە قەسە دەرڤەی وڵاتی دکەن دیفرا پرسیەکە ڕێکخراوە ئەلەند بۆ دیموکراسیکردنا گەنجان کۆ ڕێکخراوەکانە حکومیە ئەنجام دای وڵاتیان پارێزگا دەوکە ڕێژە هەفتەی 5 سەدەی حەز دکەن کوردستانی بجهبێلن و قەسە دەرڤەی وڵاتی بکەن. دەرڤەی گەنجان نەک ئاریشەکە کوردستانیان یا دهوکە بەلکو ئاریشەکە جیهانیە هەمی سازمان و هەمی وڵات سەرکارتیان بۆ کێمکردن و خۆشکردنا گوزەرانە گەنجان نەچنە دەربن ji ber ku genc hêza guhorîna hêza avakirneya hêza pêşvebirneya hêza hebûna hemî yani hêza hêzbûnê jî nebûna karî derîva karî bu gencî bête dane ku ew genç bi karî ve mijîl bîtin meselan eger tu spîdî biçe ser karê xwe êvarî bihet bîtiye mondî bî di hizrandê nekê dervê welatiyan cihekî mes eger daîmiyan ez kafiya da birîn me xwarê û di hizra çikem eger em sê gencek birîne xwarê em hemî batal bîn bêkar bîn her roj dihatiyê xwe mezêxîn me dahatî nemîtin di hizretin dekem çime ji derve çûku ez zanim divêrê firsa heyatê meselan nema. Bildîv amarên dezgehê Lûdke ji bo karûbarên penaberan de ev sala dazdetir 14,500 welatiyan li Herêma Kurdistanê qesda dervê welatî kiriye. Sererayê wê çendê ku Kurdistan welatek aram e lê nebûna delîvên karî û nebûna yeksanî û qeyranên darayî bûye eger ev gencê me qesdan dervê welatî biket. Li vê koça duwayê de ne bez genç bûyne qurbanî vê rêkê belkî çendî jin û zarûn jî qesda dervê welatî kiriye. پرودوخه که حریم کردستان تدبیر تو جهان همیشه کو پتای کرونا یا زیادتر لحریم کردستان مکیشا بیکاری هیا مکیشا مقیران آبوری گلک میشن هنه اون هنی کاری که نگاتیو سر هزار که نگنجی زیاده باری ناف سوشال میدیای گلک جارا گلو گازنده گنجی تن دیار کردن و بابت سیاسی دما حرکت سیاسی و تشتوساتنا برچاف کردن به امیدی کدی بو گنجی پیدا دبیتن کو هزرل کوچکرنا گنجی بکتن بو دروی ولاتی از هیوید کم آفراد آویره که نگیرن بر کرده که ما ترسیه لم خوابن او کودن افریقا حریم کردستان تعداد درباز بید شنبونا فکر آزاد شنبونا ساقمگیری سیاسی افریقا جبرنده کو ململانی سیاسی افریقا وکیری آنکو بار آبوری اقتصادی افریقای حریم دیک چویا کو اف آفراد قصد در و ولاتی بکرد و کج بکردن نبونا دلیوین کاری بنتنگی آزادی را دربرینه نبونا یکسانی روزانه گنج قصد در ولاتی دکن جبو جیانک خوشگذران و آرام. متین محمد بادینان میدیا دهوک.